Santai. Kita begitu susah jaga lah posisi. Bisa. Amat. Push. Dekati. Ah, mantap ya. Push. Bagus. Wah, gitu aja main. Dekati di Trisan. Ah, dekati lagi. Dia push bang. Pelak Trisan. Bagus. Oke, bagus. Tahan aja. Ah, gitu bagus. Trisan. Push dia. Push belakang. Tenang. Ambil jaraknya Trisan. Ambil jaraknya bang. Tangan di atas. Dekati. Tenang. Oh, lagi. Tahan. Oke, bagus. Bapak. Nggak masuk. Trisan. Tendangan rumah itu. Nggak ada napasnya itu, habisi langsung. Kita aku dia itu. Maju bang Trisan. Pukul. Tahan. Tahan. Oke, bagus. Trisan. Get strike. Tendang belakang. Terus. Tendang. Tahan bang.
Langsung tendang Trisan, tangan di atas. Bagus. Tendang lagi. Bagus. Tahan, tahan. Bagus. Tendang lagi, Bang. Oke, tendang. Lagi. Gitu, gitu ya. Main tendang. Gitu. Tendang. Bagus. Oke, oke, nggak apa-apa. Bagus. Lagi Trisan, terakhir. Main aja, biar gitu. Jangan jalan. Dekat, Bang.